Akwa baba OB4GHTV, the name still remain above for back up and there da fra na media maya katremada bodwema emoja ADF resign ne solution hour with evangelist Steve. Solution hour with evangelist Steve. Program when we problem be a chire wadwene no. Wo dia ne say test it to the number na e watch screen so 0546293516. Evangelist na de abono na ya toto ne na so na wa my solutions ye won ye nuanum bia omode om solutions om problems aba ai dai na so a ene ye be kan asem wo be ka se e ede ne ne obi emi no obi are black e kire se ade atoye ni e ya de ne nso ba bi e ma mi duruye no e ye call e be se ye de ne nya water shock we a call to glory. Madam been a call to glory. We are called to glory because yes, I was called to glory. We are called to glory because ya mame ena nyankopon atonensa afreno. Wa ye de oba wiase so oba ye ni nyina wa ye wie. Eno kire se edimpa ene ye bo. Obi wo ha owu yes nyame na atua ne ka be we de e called to glory. Enti mumie nyina yemfa aseda enkoma awrade ewo ne ye papa evangelist Steve emame eyi na se because nyame ayebi enye obia na etimeduru san fie no ansana nyame to ne sa friend e kwan kro a nyame fa so kro to ne sa friend no kire se he's a peaceful and a nation mother and he need to be celebrated ma hwabra boyi se de be ye bedu mire bi no daachi bi su nyame efre wa ye bebo odi ni enkan se nyame na atua aka be a hero not a spectator. Evangelist Mwakwa Baba OB4G. Ejosu Reverend. Solution hour evangelist and the problems there be brain there be go me na so a. And then also hono kwa there. Yeah, chia na emfa problems. Me chia obi bia o hemi. Na me chia technician kese ba ko Poke. Cameraman so no any director producer kese pa na me chia sofu bia wo hwe me melinti minti minti be yes di me ji obi bia de na solution na ne apostle abetra hande solution problems and solutions na na de ba solution ne de enim se ni nyina yakutaw ne apostle yo wa na me nua ba bi de to manim se oya baya bia so no nyame aboni ne ho ofeyie obosi ne mo mabrabo ene ekokuhwe ase enti ne papa onte ase ne maame mom ne te ase ne mom ne maame na ahwe no a o school mu abobra na mo na koduru ne third year anka waso wie better do level na sikasem ne asetene ma ahoyehia enti maame ne nya bibio maame ka chense onya school no ko because o ntimi nhwe ne bio baba ya ne ne gi school ho se opeso ko school sa enti okomwa bebe bi obeko bia no obi obe na iso obebo ne bia pese one ne da ono so kram pesa enti se onye den enam se onye din the solution man will come na dia beto anim the evangelist onye den ye ba na onye den me da se ohun se abaya bia yetete wo fie yes enti nsema o ma me be kan kire wo no yes se upia bonti se ukopa adwuma na wankote saa nsem ni bi wo ho a enye se ososo wow enti minua na wo ka saa no wo gidie se ne maame anka nkire ne se wonyini kosku koduru ba bi na okopa adwuma ya ne nansa ya mfa saa futu na anye den yes ama ono na asem ne peso kire se maame ni to ntimi hwe ne bi obet ono peso kosku but baabi okopa mmoa bia free no enipa ne se meboa wo sika no wo ho ba je se me ne wo dance eno so na me kire wo se maame ne kura ahwe ne kura se maame ne ntu no fo se onko sele ne se fansa na obedi wa blabo yes I want to point na se se o maame de sade ne tu fo de tete wo fie dia na wo to aso yes but opon bibie mu no ya mfa sade na tete wo fie yes bisa se die ntina o maame kura no ontumi afford mfa wo nko school e your destiny na dabi sanete enti emro ye na wo maame aye se ontumi mfa wo nko school na sika na ne ho na no ubehu so obo wetimodi but e bia nya wo destiny no yes but what you say enti ontumi mfa no ho nkomo obi na onfa nko school na ze bi wo ho anya ne destiny kura nse onye wi ana se mere pa no enya nuriye ni nti ohun se abaya ya mekan o ma ni sika obetimi de digwa
Yes. Me what I say. But e bi ana adwene mu no. Ohun se odigwa emwa no. Nti ya chiso chenchena wo school. Ono so wo school no from a level I be do the final year also will be we. Ena maame ne se wontimi ntua school fees ne nema no. School so abagana no so wentua ye graduate. Se onu obi koda no di we school na no me be di nachi. E baba ye generation curse. Ne baba e be fa sa de no. Ne baba be fa, ne nana e be fa. Ni baby e be na mo so a curse be ba no. Ewrade be bisa wo, bra we wu. The part what you say. Enti die no wanye. Enti no we no e ka me nko a nka wonya no mfeli. No pedu mafoforo nye. We are senior school ni ade nyina wo. Yes. The part what you say. Yes. Ewrade Nyankopon bo ni pada sene no. Ode ekoto wirem. Yes. Ada no nsi classroom amfa yantum. Ode ekoto the Garden of Eden which is wirem. Sanity. Yes. So person o kire obibi. Manken no e wo nchen no bo de ba nche no. Ni twese wudi. Yes. Enti se nyame de wakoto wode a eche ehwe se afuo ye agric sector na okopa etwa se wutumi kɔ na okope na ne bi so se Ghana ni ba be na opese oye afuo ana de obi a pese oye kala job ti e bi asa aba ya no kra no enye ne destiny no se bi obekɔ school aba ye high person no. Yes. So force ne self na okoye sa de no na owie school kra na ebeduru ba bi na Awurade be se no. Wow. Because BBC na nyame de hye ne ho nyam. De ma oye ya ne maame wantimi amfa na nko school no nyame nanim. Nti so no akasa force no ho ton ne ho na o de complete school na nyame anim wa mabɔ hye amba mu. Yes. O story so ba ye sho into onyai. Into onyai. No onyai bibia ma Awurade. Sanity. Awurade na de ne mbre be ma. Obebie kwan ama no. Wow. Simple. Ene na menu aba me nim se o hwɛ me da bia me program no me de ya o hwɛ. Afutu evangelist de ma me ne de ma wo ne se osere God's time is the best. The bia me papa case mo say the me person the brof bia o say the enforcement of the law becomes vanity when grace speaks. Sa Adom ne kasa mbra bia nya adwuma. Enti due time say Awurade be hye ne ho animunyam e wo life ma obehye. Enti jai bia ma Awurade na empre wo ho na Awurade e be ye. Evangelist solutions house in the so problems in the baby dey aba wo No kure enko obi so dey so dey buy ne say akura timi do me ne papa na wow ana say otimi do me ne maami ana say otimi do me panyin bi ana yo me da say akura betimi ado me ne papa e wo nsunsuaso ene ne ginaye. Yes. On say Ghana ha no ti say wonya 18 years and son wetimi ayi bibia. Yes. Wodu sa 18 years na spirit afaw say ye papa ye bone apiki wawi but what you say nti wa behu papa ene bone ya start say ye record dada on the material sanity but say wunya ye dia even Ghana ni kura nim say wunya ya wuda so ya akwada ye wuye bia wunya den wunnim but say wunya sa 18 years na Ghana ni jitu say wunim papa eni bone nti sa na Nyankopon bone kan wa be jielu sanity nti ho no so no sa na Nyankopon so keep records. Yes. But was it the attitude was as we so no sanity me part what you say nti akura betimi akese ne papa mana ye chi se wedu ne mpanim fie so. Yes. See Ghana mbram ji say 18 sanity eno no o dominate spirit da oh de meche no nti se o ka bibia o ti se panin yes nti o authority no nti so ka sa spirit na be di echi no ebe ma ade na ko nti benya papa no. Wow. Any penifo manya very careful because akra no woman akra bi di ya na o the age of 18 years e kona na say we drew the peak o kan say ma authority here sanity. Wow. Na say sofo a o asore dem okay na sofo na sore ba enso betima do me sofo na nyame mu no ye nyina ye ba ko utie. Yes. Enti emfa ho say serve wo bo krelika ukoye huhu a wasole ba do me we be yi ukoye huhu me na ya ben me na the whole month ni nyina ye some a wasole ba do me we yi tiri mu yi me da say because na solution house ha no de da bia me ka say solution house solutions ni nyina wa ha uba wonto wey ntontwere na make akire wo say Awurade beje wo ma na ye herbal clinic so de eniema pa
ene nsempa awurade beji wo mana ye herbal clinic de enrupa a esayade diade bi e haw bia na be free de pedua no di hia ne se obehu edekome the problem na e haw ni nyina e be ko menua bi ko friends operation ye ko ya hwem no operation ye ko pa ne maduro ne de man e fini ne ma woni ne pedua no nyina within 30 minutes na ne nyina flash out adura bibiduro ho ko awurade beje wa mana yi papa na meka asore ba no otime dome ne sofo mane yi medase oba asole na himfa no kofa ye ofirifie ne ba ye medase onam fom sofo oba asole wonam he afom efideti eno no dome wenye yi oyi efise ono no so wo honhoma ye de sei ye de yi se ne awon so sofo no wo honhoma ye de sei mani yi no me pati wati ase eni ntina sa asole ba na ama wo sofo die no animu wow asole ba beba ansa ne hu se wo ye sofo wow me papa bi wanyini pa oye all age of about 68 medase asema wo kan oye similar example kirem na ndo ye me okofa gallon mienu ena o se asofofo na sabi ahomaso honhom na agu omuma no omuntie mfiri de sango na nim do ye o de gallon no ba ko penti ayemu ma ena ba ko penti nyemu ma sa ena o de si ho ena o se wo hu se gallon we penti ayemu ma nam se an o se wo hu se we penti nyemu ma wo sofo no ho den ena esa yade no na ye nipa ba ko pa bia o wa so dem honhom a o de abeka wo de ho ena solve problem the point na say asema papa ne kan and the same thing na so kan wa nti what wo mama mwa because dey na o yes ade ni wie no me mwan e ma me hu say o ye man of God I was so humble say and what kire mu say see say asore ba betima dome because ono so na ama wa ye who you are God bless you man of God God bless you man of God mama akwa ye meet you pa enti no ye before no ya adwene no ye different yes Kristo kwa ba chechere ye se ye mbra ye ho ase yes efise no nim se esuafo no bi betimi asoletia no yes pati de mete no yes nti o sheda be bre ne ho ase de masuafo ni nyina se ne be ye ombedo no no be gye no kakra na ne mission aye dai what mawi sadete nti wa me ya ho maso ti se bia o ka se bia o me ye so fu mo nipa se nti we de mfa no nya hwe memba wo mfa no nya hwe dia yes later kura no nyame yi krale kan furu ha de baby e ba to ati ase meet pa e de baby na baba woni nipa na o frɛ na solba ma yepe enti de differentiate e krale ka wow enti zo hu se krale kan zo ni enye nyankopɔn den wow nipa bu ho kra nipa e wona so den no o nya so fu yes o ye party yes what did they mention? Yes. Omo creative party hard. But who say be omo ya solid, and it's not like that. Because so for be a crown, there were number of people say just we know what solid fee. Yes. And you say a borosumpo. You be see mo nipa be 300. Who are you? Tine be na wotene wanyame anim. No ma wo nko 300. What else am I say? Yenye ni sa. Awurade say oyo cheso nyankopon. Be chairman aso bia. Ti pobi wona sole a. Se pobi woni patan a. Etwa se nyankopon ma 11. Party de mete. Yes. Sanity. Wow. Cause oyo cheso nyankopon. Enti se pobi ka se me wa sole ma 300 da. Na nya sole na pobi yo. Omo ye party. And the party we open a gate for everybody to enter. Let's say person say nye omombe wura so dem nyina na eba asore. Obi wo be hwe miracle asore no me no we create party. We create party na to invite them to come. Sanity. Mombra fie na nyankopon fa me so no aye party na no ma ba beguo se etwo. Party what you say. But nye omomu aso dem nyina no e na omo kra no e kwa radio. Isa say so fu be na alternative so aka kire say. O problem no e kina nko a me tuka aba. Eba pompa ya mo mana solve. Ati bida. Debi. Osebra. Mesere wa abla. Anamboa. Beda se. Ndi nti na wo sere wo. Edi ntia. Ohia bibie firi ho. Edi ade. Efi se
we are soloba one ma onye sofo yes but what you say just there is something in you only be nti wa meka ho a onye complaint be you can be a sofo no we nipa miensa I will preach you yeah upia bonte na utimi preach nipa miensa na ekọ na hoye sofo sanity yes but say o congregation na say nipa na omo ba ona ase ni bibi wo mu you need them sanity to build sanity who say bibi wo mu to empower chem wa ma ebe ha dwen to make us say me sisi baby ba obenye baby ayeden atena e di nti na o sisi am o ka so foolish on na wo na mo dem wa dem o yale solution house with evangelist Steve there solutions ni nyina wa solutions no wo problem ne je maka church number 0546 293516 send I was solution house who start here as solution house who type here as a solution house I want you to solve this problem for me na ya solve problem ni nyina na de be to evangelist na so no de anumu aye na ma solution elminim say wa wo hweme no also do problem say ba na solution man no a solve evangelist obi no so de ne de be to mo so ne na yere na tena ase na ne yere akofa nechi okay ana be ma ne say on kan kire obi ya okay but aware no nware bio o ma pa ne chewa pa wa promise oba ne so on kan kire obi aba aware no ware anu nware bio abusuafo no so aba ne ntense omo ntimi mani nya omo de hye no abra onka problem awaye ena be ma no so promise oba ne so se won kan kire obi a na emu maware ne de onware bio onye de be ma no etwa so ka kire afani na abusuam mi no wa promise oba ne se onya de obi bie so because ade ne anu wase to mi yesu bo bie oba no one promise nyankopon in the promise no competent one ne collect one ne say me promise wa etwa se nyame som enti bible si me ne nyi kwase bohye ho bohye bu wa en kwase asem nyame yes enu bi no enti bohye no de she ge ne so kan kire bia no en kwase bohye nyame nim ho hwe nti one country busuafo na etwa so ka kire afane afa se ade si e no ba na aye eni ntina me se menye de no one bio then we tie other side opinion e pat what you say they had be mount then abo nyankopon paye ode nyame ase e kan wakoma na se wona ne betena bi ma fine se wo mpenso a then you go away na okọ away a utimi ware bio our chances so be ware according to bible yeah according to bible no be ma no what chance so say adwaman kwa na betima tete Deuteronomy 24 bi na me evangelist and o say be so ma hwa o be so ma bible me here o be so ma so bi em say wa be evangelist yeah do program engine o won ho kwan say ojai oba we ya okoko wale uti de meka ofo oba foforo de be ya na so foforo ni bi so ka say o ware na ojai o ntimi ware the African church African doctrine. What did they mention? I don't follow that things. A admoted a software aware no one in jai. When you write so worry be Africa for mentality. Because me baby no power there. When the by man transfer 12 years, much in transfer 12 years. Of which you crack or Uti. And obey them no man or friend. You know, a fat car, a barn of do I catch any say? Copy me so bit me a wale cron. So never you know, fra branch any them. So never you know, free BBC. Will be probably high diamond. Or high animal we are of a call. Or qua who can you so better no? Or better son. Over your wedding. Also, we see junction, you soon answer me about. We say, what trouble when you can crowd, trouble that's now so blue. I hold on my yes, our wedding. Wow, glory be to God. Ain't you know, I did do her own. It say, the Abranti and a cassa on can or kill on Cassani soul. Yes. I did bo our coffee one, not free, but one can issue money. Sanity. Yes. The ban sacra, Nyankopon, and so.
Yes. Akwai se nipa ni nya hwe. Esa na tie. The Bible say mon come on from so nkyere mo ho no mo ho. Yes. What yasem? Na mo yi mutu so apaye na mo bɔ mpaye nye den. Na mo. Nti de boye ni ka ne bɔne e de kyerɛ wa. Etwa sɛ wo no wo poa no na mo bɔ mpaye. Nti wo a wo boa na mo bɔ mpaye e wo Kristo mu no. Sa ta ba begina as a sɔfo ama sa nipa kro aka ne bɔne a kyerɛ wo. At a point no. Wow. Nti so no oka asɛm ne kyerɛ busua mienu na obia de na adwenkyerɛ bɛ den ɛbɛba ba so oka sɛ bia o menka nkyerɛ obia but me nya wo dia fair enough obia ne so oka sɛ menka nkyerɛ obia ne mo me nya wo dia ɛno de na aka mo ne asɛm but menka nkyerɛ obia mɛsan agyaw sɛ benyansa nim menka nkyerɛ obia bɛgyaw de nyansa nim wo de adwene ho hwɛ. Yes, me cry no ya adwene. Men kan tiro bia. Na mo men ware na obi bisa se de nti na akunu agya wo se wonim. So ware anu ware bio. Nti on keka nti. Be ma ebi foforo kura pese ware wo kura wo suro. Because onima de kura be men ho. Oh yes. Nti ono na kele no. Nti the best na ne say on kan cha afa ne afa. Unom hu ade a ebura ewo oba ne mu. Obi a afutuo bi a awofo ndi betu no. Se ne be ya onye bio. Nti sa blantien onko nko pam ka ade a bone a oba na ayedai ayetia. Yes. Me pati what you say? Yes. Sanity Solution House with Evangelist Steve and the questions from the mama come in I must say questions to the show me catch the wow him and say foul problem ne bra na solution master unsolvable man. Evangelist Steve wow the media say test WhatsApp 0546293516 or start here was solution hour and sana wasem na opese ode ba no se de be buy ani ehunu se e solution hour antina ode message ne ba because message a ye nya na ofun we so na e bebre be ye ehunu se solution hour so a yen kai ehunu se e ho na e free ba e bi e be fa ne se e personal eyi na me se ka kire wo se awurade beje wo ma na ye herbal clinic de o wadrobo e fa operation 30 minutes and near me woni padua no nyina be flash out before GHTV and also said that man of God Elder Kumi edro ne de bibidro bia ni wa e wo asantemam ha ebetimato operation ha me se me nua bi ye bi oje aduro no wie ye no o frame say obo papa ne duro ni ye duro papa ne duro ni ye duro Papa Nedroni Edru, I'm endorsing it to you. When you say OB4 GHTV, a Christian dominated channel, and the Yankania ma enim. Mamintro, baby, a war, de Driaco, Cote de Driaco, Udua, Jeff K. Jansen, Hona, Udu Hope, Catchers, oh, her the Kumi. Udua, catcher almost say OB4 GHTV now share. A war, pressure, diabetes, a dear, ya be a how be a cock. Unim de em fe wo da kumi ho otimi de nsem mia ho fisi se ohwesa se fibroid dem ampa obekọ hospital ne dem otimi ka kire o se ye funu no untimi ngo but awurade beju amana ye ampa wo se nipa no oba ne ye din kan ka kire ndada nyamdwuma ho yes nti papa we sofu we waye ne nyamdwuma ye yes eda kumi what did they yes bititi aha ye nuro ni ade a nyame adwuma na woni papa no de ma me de papa na sem se me ko ho no na papa no aduro no on sheda anye yire so de bi na ada na the say prices a obobo de say aduro no obobo ka wo se he me de me ye madwuma wo me ye madwuma he je na afu amaye na ha we amaye na enu na me ye dididie we de ya akyede awurade de ama me say nipa a omu kwa hwiahia mu no mensa o mo yade no mo nto mo na nyankopon fa nkwa ene ahoden ma me ne me generation be ne kwabrani timi ya duro just kitikiti say no o de je 3 million 5 million 10 million e bi de je 20 million just because of profit nko opendi me de komisi wono ne de na duro no enye profit nti a o hotowa ye wa ha hu se ko bi e ba ya me nua bi je duro ni bi o je duro ni yo frɛ epese obisa se edie na akoso woni padue no wow herbal center be na abekwa doctor ne be wia sa afafun aye backup
se wo fra bisa se duro na wonom ye no akosi se na che se wo gidie wa duro no solution na ano na na wa ha nsem ne de bebre wa ha eda ai apostle foforo wo metio evangelist wonim de jama yedi David de am de bro de awerho emu owrem na ye nima edi oman ni nya eye nome ade a oman ni nipa bebre yi a e ma nome ka oman no message ani pa de bre me on this year o say ne papa a wo no okay ono no abaya no wo be 17 a wo ko 18 ne papa a wo no okay a hye ni yinsen okay na ne papa hye ni yinsen no onimse nim guase baba na papa na abona no watrete na abona no se onka nkire obia se one no e na anyem onfa nhye no wo faase na akora no so se amani tibo ni nyina ye ni ye papa no so de ehunahuna ne se the moment obebo ni din aka se wono na anyem no obewu amane ne na didi ayi omaye nyankomade nketenkete bi nti edi hu ahya akora ni mu na akora na de aba solution a say onye den because what wa nyinse no so nyina na enyini ena se wo de akohye ne wo faase se one ne na anyem but onim se enye ne wo faase na anyem na anyem ne wo faase no kora no one ne na ada wow problem da say yes me ho agome because sadie we edi o man we nya yes ade be chi no wo nse ubi ne ba akoda na upenimu no repun kwala ni nyina mu no na se kire ba ko pe yes o mu abo aponche yes o mu am from ho yes abo aponche wo ne ba na so e be ma ni nyini o be fa ne maame no o nyini e o be we ne maame sanity wa na bu be mu si abo aponche ni se nka o be nyina ma ne maame abe be ma ne so o be nyina ma o ne ba de maame a sanity no sa ade Nyankopon de to amoam abo anim se bia minuani sa ne nyame yo won but you nipa bi mu ho a uhu se omu ye nipa but honhom ne kuro mu no mmoa ne ma emmoa we mu ne betimi aka se omu ye emmoa ede o metoto emmoa sanity if you say aboa ne sanity because aboa ena ne ma meda yes but what you say aboa ena ne nua den eda enti ade we ni so eye no me yenka enya bone o no me sanity bone de ene so no me sa no me no o sirem kakra bone ene no me Bible say uhu bone na okonkoto dwanim na o sire Nyankopon e bone fa firi Nyankopon o de be chew o de be firi but what you say so be the free one necessary no o de free dia on credit e che say o be sa agina de na Bible ne che o de me che na no me no o ni chance impo say ubutu Nyankopon adim say wo sire no abeda wo so awie abaye mark e wo moma so yes generational curse wa fa ba wie nti ebe na mo wo so ne ya beka se obusua we mu ne be yesi nti sa we de kan pike wi na o pike no me nso a we out of Nyankopon ma wow opa ya doye sa kopam tama bu wu ya bunsan ba be fa wo mu akọ na me ni mu recognize what dey be abi nti ade ye no me twese nipa bia ye very careful se ne ba ya wonya ade ye no me yes nti no papa no kane no kra anke twa so mu twa na su yes on the mission yes mu twa ponchi gu ni tri so ene ne ba ni nyina anka omu wi a na omu twa papa na su na ne ba ne o se na ne baba no so ne se ne baba ne ne mu nya no mo twa papa na su so me ni di sa bone sa kra no nim ho hwe uswa wo nyini cha akwala no yes on the mission ti ye wo adwene na ade ma akwala sanity nti se ba ne sa dia punishment ni na total punishment ni na de mabem sanity nti itwa ne su ne wakoda wirem eche se bananti se Nebuchadnezzar abo bi akochena we sanity because in the sight of God you are animal yes we animal nti no
we ya aboa ne ntino etwa se wokoda ewurem sa nti akwada no etwa se opa mu ka chere amansan chere abusua se papa na anyeme yes na empaibu bi ohu bi ammo just like that mo keke yo mo mpae no mo keke uba enye adwuma because no me na ba wi papa ndia ba wi ti no me ne ntimi ntwa no me enye ye ntwa no me mu sofu bia ni wiase obetime twa no me ye ntwa no mu oboa sofu bi obeka bia oboa bone de etime srema sanity but no me de ebedawa ene mo me very careful say ene ma ebe ya ede no me beba obi wo ko bia sori a o de bibia ko dua de asori na se o de no me aka wo ne next generation mo me very careful because Bible calls was what shall profit a man if you gain the whole world and loses your soul e wiase ne wo ho na so but wo se ehunu se e wo wura e wo se ehunu se wiase na ye wo mu no e wo wura enti se wo koya de ama evangelist na wo kofa obofo ho ne ma se wo de koya ama na abra evangelist na wo enema wo de ya umu se evangelist hu obedi hu ya because koya me dan ma me wo throw e bibia wo fi wo ba no ase se obofo throw e na de ba na person o che se evangelist throw e na wo ne nye papa evangelist let's say asema ne kan say oba akura no so se be ne de oye papa ne de ne ba na ase de ohun se oye ne ba na one na anyem enti se ne ba ne akura na ase o ba wi ase a akura no ho ba no so ye no me ba sanity enti sa akura no onu nso koye innocent sa akura no onche wasase wi so onche sanity 70 no onya pati ase enti bia no de ewu sanity enti wo basa isisi no bi esa bi ko fa no me pati ase na abeda abusua no so yes tu be se ohwa na mpofuru mu wu pam no me enti me ko manim no na me ka bibi se o se akura ne be wo yes but o sa eba na sa ankura no o mu free no me ase ni ntino yes de o mu ye bia ye no me enti enyini che ne ho ma o yes but what ya say because bebia emfata no mu free bae yes nti no me na ahase free papa no so aba no so abeka akwada no wow enti na de bi obaba ye na asase su bia no no me ta no me ne ta chire ti se evan se obekwa so kura ye bibia ya doye kura still sa no me ne de be edi sa akura no ye innocent so achi da bi baby o free bae no enye innocent place wow me unti de meje no o free no me mu na ye den o se bible ka se mbi o se boni mu ena me na nyinsa me nti boni mu na boni bu ena me na so ye de ewo me me part what the point no yes me too nti eno kran bu na ye boni mu no hwebra ye bra na no me ya de bi e ye chiwade a abusua bia no ebi wom yes utie de meka no hey abusua we ye chiwade e pleko yes who dare you say odon sabaka ko kan pleko wow me part what ya say yes say sade ne abusua no omo chiwade omo no me enti wo no de wo saka kan say pleko say keep e de kan wano pe wo de no me aka wo ho wow me part what ya say enti ade bia ye no me bia e nyame chiwade yes enti sa wo de wo saka kan awurade de how ba so enti akura no oba benyini a witumi aba beduru bia be ye 40 years na mpofuru mu wo bia ye den aba be fa no ko we part what ya say no aba be fa no ko because enam so ofiri no me ase ninti no se nyame enyine mfiri wontem a ono so baba be wo ne baba ma e de no me ne be yes e ma ne baba ma so baba ye the same thing I had to say obi o HIV AIDS and I no spread ko na so the no me no so spread ko sa sanity wow nti elia is better no awurade eyi pio mu nyina ye dan efiri ho na omo de omo no me ne ye dan ekọ se awurade mo tena sen so a mu me ne di omo achi saa nti se wunim na wo ko walima sa no me ne bi beka but what I say yes automatically sa no me ne bi di wachi OB4 GHTV the assemble ba obofo legend the assemble ba tina make can o Facebook obofo legend fa wadwenkyere bra live on obofo legend and na o wo OB4 GHTV so live fa wadwenkyere bra on number na go screen so 0546 293516 message twere gusu say solution hour answer na the problem no atum na ye de akoto evangelist anim na evangelist
the solution abrel menim say ha de solutions nko an ne ba before GHV adwene na wo utim wa wo hwem no utim adwene no ha na te wo ha de wo utim na wo pese obisa no eno an na mesi ha no nti utim adwene na mebisa evangelist akura yi innocent wo osisese wo no de no me na eko ba bi obewura bia wo de no me eko sese akura yi asachira na adwene akotena sore dem asu afrewrade sofo asore se adu time se wo se ekogbo asu bible so se bo asu edu wura nsu mu pia waye abode foforo enti sa akura na yekobo na su ba no me na free so ana papa no bo asu ansa na o yes ade evangelist so akura na de me say papa ne bo asu ya bo na su papa no o bo asu ai die do onyem no onyem ne ba bo akura ne wa bo asu me say o bo asu ana how will you know obi o bo asu be yesa say akura ne de wa hunu nyansa ko bo asu so me kira wo say look where you are coming from utie de make no yes ade bia hwe grassroots yes wo to ho na mo enti na me bisa say na hefa no free ba o free kron place enye esubo ni say waye boni nti ne yekobo wosu bible ne ntisa we ya mutiuni a na yebo wosu o ya hutiuni na yebo wosu nti wo bebo asu a and the reason why Christo was baptized is how say na Jesus Christ no ya de moeni nti za akwa no ni Christ so bo asu ana oh amenchira wade obetimi repent utie obetimi repent but so beti the history behind that adwene be na ba ntrim then ntrim say ofiri no me asefu nti bible say de mu be susu ama mo ho no saa de na na me ya ama mo automatically otisa say wonana ena ne o ma me dae uti ena ye wo a automatically then ntrim say ofiri no me asefu why be poison ho kura dey ekuno ho because enye so free sa place no ba and what did you mention what the point na say and it Jesus Christ no say you know ya hotiu ni enso bebo asu bisa say die ntia enti enye sa no me no eno be kwa bo asu a be firi ho akọ yes akọ say wo dwene ho yi wow ti no me da wo so a emfa wo nhia River Jordan mu kura oboa o dia ontimi mbeba River Jordan asu chen Nyankopon ana ese so nchen no good nti Nyankopon na akasa de we echiwade de ntina ode de 10 plug ede ko Muslim for so omo ye echiwade tia Nyankopon ma yes empo hwede ko won so pompo boni insu o manu nkura na ni moja asa ene na menua ba menua be ma hwe me no me ade enkoyen ade no me beba curse ebebro because curse no irreversible esa so out say they wabo kesira ade so awo 100%. I'm telling you, your money yo. And tell me say where you say bia. No madam suntimi ko boasu a oboa. Bone de betima okoboasu a betima ohoro bone no. Oh say bone ni different. But what you say, and in the Bible crack kan. Say where bone. Some bone ni bi ne say bia obi afon da wakofa. Bone. Sane. Be say okutwa obi tie kunu no me. One point no. Wadi ewu. Moja hwiegu no me. No me. Nyame fa nche. Oba na oba akoda. No me. Sanity. Be ma ne be ma akoda. No me. Enema be ma oman asi apeni no. What you say? Ade nyame mfa nche. Nya ade bi enum bi Nyankopon achiwade. E na ade bi eye boni bia no eye wo achiwade. De boni bia me machiwade. Sanity. Nyankopon se wuyesi a why boni. But wuyesi tiame a eye no me. Ti de ye tie nyame bia ye no me. But de ye tie nipa eye achiwade. Boni. Sanity. Evangelist kwa na be say kiwe. Wo se de wo be ye tie wo yonko. Boni yo. Sa. But de wo ye tie awurade. No me. Nti wuku obi a waje kra na nyame de amanipa no. Nti no me. Sanity. Nyame ti wa de. Phone da ho na be fa phone ni dwane a. Why boni atiam because nyame on fa phone ni nyame. Sanity. Mobile phone on fa nya hwe. Afimate honase. Solution hour. Solution time with evangelist Steve. Yes sir. Is the best place what's say wo
sanity obi aba said the bear wo do adwenkyere ba me say number na 0546 293516 esa wo screen so saa ye kasa nyina ye wo so just dial the number a WhatsApp number for problem testing gere bet me say wo start ya hwere solution ansa na mahunu asem na apesa o ka no because message e ba phone so doso to type solution na yina na wi wa ka problem na de atoa so na be di evangelism sem na ya kan na ya solve problem na ma menim se wo wa ye nhira because solution abane de be chekere wa adwen bia no solution man will give the solution evangelist will last word odibe ma adofo no wa kire mo se o munya problem o mo family na obetima solve that say assembly we no e wo bribonim yes na nyame adwuma no egu ahodo yes e wutumi nyankopon de ama obi bia yes bi wo ho a hu na bebu ne nimtia yes mata ho na winshira wo me uhia mi mpuni mpu a obone na meka kire wo ansa na mayi bibia ma we straight forward pen no reverend me komanim no solution award ye eyemia na obehu bia da manya time no na bia me nua so wa betwem wa betre obeba enti no o how bia no kire na ye no solution hour na fa sende na nyankopon abasaba ye kese obenya anu yi de be ma wo no tu ho anamo na obeye nhira yes me o mba manim ana me ni nhia na me nka se obedi yi da bi ene twere se mu sa se wanja bone a wo ya unni ye da e wasase we so for me to mission come or say o adwaman na so for mpacho me pese oba be ma bia me na twempena me pese nko be wale me che obi bia bye bye evangelist say bye bye dia na me so be ka bye bye na me ka jo say wo say o ma wani dawo enye nsem bia na wo say o kasa kire obi enye nipa bia o nam wiase a o ba bia na nipa ebi ya honhom to know the kind of words we choose nipa ebu nipa nimtia obi wo hu obi ohu ni say ono te kem we high rank seno hwe never because ka na ade kono ebetime adurichina na spaka na anyisu bio ayete se nipa dua obi koda wa ansore never look down upon anybody because the person you are looking down today you might need the person another day. God bless you and stay blessed. The name still remain Obofo Bakope. Now me catch you say Poke mami esi no ma hweme de awie say Matiasi hwene odo ayeme no odo de wayeme no be say ba ma no broken heart pa wa go hebi a wa kasa be no Poke TV kuma o de okwa azo Obofo mami esi no hwene de awie a me be hweme de na ma hwe hwene odo ayeme de odo timi ye no na be hu ni say odo timi me nipa di nkwasi asem hwene odo ayeme on Poke TV ko subscribe you will never say wa me say credit we do credit a hwe ade am oni age aha na de dwumadie ne be ko na wie the name still remain Obofo Bako me ne Apostle Evangelist Steve na yetena program so yenua Paul Kosi so na ejina camera na chi dada na fefe ama ye di program na ko na wie tese number 10 nka bye bye.